nu tlailal chial thona le hau de chuan hun engemaw chen samang rama an thut nu in ram thazo ka ngain kum sangkhat sakwa somparuk khan mualbu kawnpui hian mei an det tana kumza chuang mei mitlovin tun thleng hian an la om dareng ani mualbu kawnpui ram hi azaw hle a khoper panga lai mei omin chungte chu dumzau tlang ti dumzau lai tlang sekul kai ways le hlimzol te ani aram zawda na tang hian nu tlailal chial thona hi lal chak tak ani ti a hriat mei ome mualbu kawnpui hi lawngtlai district a oma lawngtlai atanga chim thlang lam km za pariat vel hla ani a in zanhi somriat vel ni in mishing sangkhat zanhi vel an cheng mek ani high school pakhat middle school pakhat le primary school pathum a om Goshen pasari a oma BCM M kawnpui BCM Harmond Presbyterian Church of India Evangelical Free Church of India Lairam Iswa Christa Baptist Goshen Pentecostal Church le Chakma Baptist Church te ani Sarkar lama Revenue and Settlement Office le Health and Wellness Center Health Sub-Center a ombok April ni som pakhat sanghi somhi pali ni ngani hian mualbu kawnpui kumza tlinlom na Centenary Celebration Program man ani dona mualbu kawnpui khwale tui mundanga omjong songte pastor missionary le tirko he khwa alo omto zong zongte sarkar na le thildang wanga lo omto zong zongtele adu apiangte Centenary Celebration Program min manpui tur le Centenary lomna roi min kilpui turin kan so macheu